Ngiyabonga mnumzane. Ukhetho indlela endibona ngayo kathi siyona ibe lokuthula. Singazi phezulu khona ngale kodwa into esasikhangele kakhulu entweni zokhetho lezi. Sikhangelela ingqubela phambili, impilo yabantu bethu. Sesibe lesikhathi eside sehluleka thina empilweni. Ngani kuthiwa siloncindezelo ukuthi sesikhangelela imuli ephansi abantwana. Ukuthi bona bazaphila impilo banxa bengabe beqhubeka ngempilo thina esiyiphilayo. Nxa kube nzima ngathi kathi sikufunda kwangikhona bahamba ezikolweni lokufunda kwangikhona kabafundi. Uyaqhubha ngophethe abantwana baye esikolo. Esasukhangele kakhulu kabanzi ukuthi hayi abadala laba mina ngombono wambona nisebekhulile. Yikubona nje kwesinye isikhathi kusiba lento okuthiwa lelifa empilweni. Umuntu engakhuli yakwaba into zakhe nika abantwana ukuze abantwana besaye lokuthula. Xa usukhulile ukhulile. Abantwana ezigabeni senu laba kakhulu ngapha kuleyo dobo lwamanzi. Kuyini elifisayo ukubona kwenzeka kulolu daba? Edabeni lolu daba lolu lokuthi kuthiwa khona sivuka sokuthiwa khona sekusenzela izinto kuzavuka kusiwa lokhetho kusasa. Kubuye itshaya into yangikhona yenziwa amahafu ukuthi sayisibanjwa amehlo. Kungaphela lolo khetho kunjathi sathi kuthiwa kuvuswa izibhorane lapha sisengithi. Kuthiwa sesivusa izibhorane kuvuswa izibhorane ezintathu. Kuthe sokusafika lelo akusababoni abantu basebehle bahamba banyamalala. Ndeqiniso sekubona ngeminyaka 5 years elandelayo nxa kungabe umbuso wangikhona uyabulokhu ufanana nje. Sesingakubona maybe ayona sesiya kuma election lana alandelayo. Nalezo zibhorane zazivele sezifile.